If the Supreme Court taking decision now, do not go and stand there and accuse Supreme Court of unanimous SC because Atoforcing case is the same Supreme Court now so we are unanimous. They did it for Atoforcing. Mama Akwaba, what frame Ajwa searching Mesrel. Now I subscribe to my channel. Me a notification bell on so for more news. Ebusia for a fair poker vim lady and okasa no chess. I didn't end this for. Asemba no wade court na se ruling ba mo de munji into me. Atoforce in the case by what they call court say atoforce in the canon and the NPP fu ye din. I didn't know what the motors are. Didn't the fair poker can say. And I'm in the betodra, says Speaker of Parliament, a year Right Honorable Alban Backben. Abeka say, we declare NPP seats as vacant. And you know, so almost independence, na say, in the name of NPP there, and fia so in the name of NPP, not just a city to in that, not just a sad day na NPP by a minority, na NDC a majority. Then some will be told you NPP was a henna. Na sa ya to abawie no mugina in the name of our constituency na 8 years election won declare seat as vacancy in here na sa me call court na Supreme Court say aban bag be nay papa ade bia wa akoto yi yesrew aka 2 months na ababeto aba NDC fu moye tutu asem moye study na 2 months ipenko why na mo majority ahwemba and Sam George no kuja tabra ko mo seyem pene e be ko Parliament House na de ade Endra Tuesday, you know, call Parliament House. I mean, child is FCNC. And one some way mu. Anna, if you're procreate, say, as a me call courty, NDC for changing a tram was a montias. Atoforcing ambulance, all quite a name physical say, Atam Sikama, say, Papa Joko ambulance, bra. Ambulance, if it's basing them, me am tea, me who NDC ambulance normally banned that. NDC, if you are bear with ambulance, and Wakana bear 20 pe. A move 15 in yet. Na man from ambulance na na do ba ojane nem 360 something obe distribute ma constituency bia and this mo ko fa ambulance ma ne yehu mo ko fa cargo car mo se mo betwitwa obi banye na den se bebre eno kra na ye ni tua no kra mo se Atoforce ne deka ondi gan iska ya ye din obi so ko independence na on seat no teso no mo agira irim de den na de Sam George chere de okuja to mo chere adentina mo tesa na the court done is one of the ruling na bana etia NDC there and mo corrupt mo NPP fu na mugo etia NPP na come NDC fu there Supreme Court mo good NDC fu kwa botamo ya no tutujagufu mo hadun o yenti ensema efia pokua ade atuja Africa FC Jobia Ede mamu okejetia adna mubuafu medase se wakasa enye nokre midie minim se opevos ntino wakasa kejetia no a osi wosia eye bibi a chenso amaye asantema na se kumaseman no aye eye musuo dwa mesa na mekade eye musuo dwa ana ode amaye adode no me abeka mo ode no me kase akaye ye wo central market dadem yempata etiti mo bi de yenketoa eso beduru anwumere sika wanya firi munya ketoa ebi de ya kase wo munya yisika firi na ye ba kajetia ha no yisika ba shi wo kajetia ha chese areho chese wi wura kajetia ho a o ebi chese na kura de ebi mo atoto wo mo store mo mma ade wo mo se wo mo sika ahye ene obi oso te compound house wose wa ma yebusa sa ade nti obi tumi ba no de ntoma asefo no abeda woni store mu no ampo no okọ enwe no kofie okofie che ebi store wo si mu ahwinim areho sam ne se kajetia ne beta meka sa ye museo no electricity bill no a yagima ye no ye de ma yetua no enu na ahye sika kra wo kajetia ho na so bia wo ni bicha me pa cho enye no kure obi ade ni bicha debi NDC for joma tina meka se joma ha ma pevos no o kama obi a onim kajetia brabo no waje adi na mo me pa mo cho mo ntio eye fia ye titi mu do ye compound house no ye si edan ni wia na ye de ma han ana se obi atimu a empo ye prese edan bia benya ne mita
say a flat be a benya meter. I then a kajetia kakrakano or say market ye be mada, e will be aseno. That 1 meter stores will brought 10,000 stores. I brought 10 almost 6 stores in the the way is almost say 7,500 to 7,800. A we are seeing the stores in do 10,000 and over. The stores will bear 10,000 and over. Na electricity 1 meter. Echiresen. Ejani musuo no. Emusuo echiresen wo mo share da pa me de me hu ne se matena se ne matese ne ma da ne ma dwene ho ene be hu se wo mo share da se wo mo be bo asante man titru e mane mema ye didwa e wo kuma se edwom dada no aye ba aye no wo mo be hie sika me abofo se team because NDC de wo mo ba asante ma pa no wo mo take ye wo se voter no wo mo to abama wo mo no muntie ni ye voter wo mo kakari nkyere wo mo voters wo mo nya hwe wo ho ma wo mo voter fo ato abama NDC sa voter see defense ensuo to yi fa wo mo president Kofo na be ye eniema bebra wo mo akwan a na enye nyina wo ho president Kofo na be ye na Kofo ado so aye bie enso sa voter fo no e wo de wo mo kakari o ene na NDC fo nyina agu kumase ene ye kageti amamo ye kageti amamo mamo to MPP fo second phase wo mo nye mo hwe so wo mo nye ene de na mo wasi dwa na mo de 1 meter ba mo pa kiresem se mama meter ekwam no faso che bill no ekwam mo faso che bill ne se bill ne kwa ye ni mo bill eba anka enye buo no mo pese mo buye na wo mo ye mo adwen se me ka so mo pese mo hie sika no ka aden na mo di 1 meter 1 meter no so ye hu yi bill electricity for the ba for 1 meter no fa edwom nyino ye nka hwe nkire ye de be hu asa bosom ya so ne o mo che bills ne be ba no bill ba kwa mo say electricity no eniema frafra me pa mo cho mi wuranom mo hu electricity bill eniema frafra muntie eniema frafra eniema frafra ne say de bill ne ba electricity di kan na fumigation cleaning security garbage saniama we nyina eguso eti ebre bia de ne sheme me koye na me kobusa wo mo say adai ena mo prepare bill no mo di electricity ni saniama we nyina afra na mo separate ayi mo ma electricity bill say the normal ni yeti ho a electricity bill ye de ba etie na mo di saniama we nyina aka ho wo mo say sa no nam si no mo yesa na chese mu bu yen maka bom na maka bom na mo di electricity na mo di afra no mo wia computer ba ko na maka bom na maji o ehi biam na mo sa kwotena mo separate electricity na film wo mo ka kire me say ai wo mo prepare paper no fofra e de sa ne o ma utility bills ne ba e be cost wo mo enti no wo ma ye paper ne ba ko na me pa mo cho e be cost mo se ne be cost mo say ye ti dwanu mu a mo ka ne ma na bom a mo de hie sika me a meti asesi ano me store ameti mu me ka ni plane store ba ko no light ba ko pese na bo ho ana fine keto ba ko bosoro eno ano no mini fridge mini hwe bo so me so a me tia 180 cedis 51 pesos that's equal 2 million equal 2 million mama tiaba ebi tuaburu 2 million ebi kura tuaburu 3 million ene de o de musuo de ya to go se be to be ti o man o mwanwa matisi ya NDC for che central market no na be pa cho ma menka we nka electricity o baby e ho hye ye no awe ho sem ante na me dia ba ano no ekrofo nyina ba wo musu baby e ho hye ye na afini no a ye ho hwe no stores e hye ye ne de ahye de bebre so ahye da wo mo ka kire ye se MD ne ka kire ye se ye kofidu fo no wo se stores ne nam ze heat na keka ka stores na ade na ye ade no wo hu se aye week eto wo ntwa me nya observation kakra nhwe anya sa na bi o mbetem de wo niema ne enipa beba no stores betimi ebu agum amadwa na abu my observation a enkofo etifi afini wo mada efe de na no mo so wo mra ye kwa kwosha wo ba ya bills ya de agise wo epuna ase ebi de ye 20 million ebi de ye 30 million ebi de ye 40 million me pa mo chow enti won so electricity a wutu electricity bill asem sebe sase ma bebi se ho asem kofidu fo me ameba ho na ma ba bebi sa wo bi e won chokane a won so hwe no ye de bill ma o ma ne ye
media mu yɛ sɛ mita mpo bɔ wɔde aka mita fina muso kura mu ma obi a mita ne yɛ ba akɔpɛ ya yɛ ni amo chama yɛ tua eti nipa ne ho aka no na wo de bills akɔyɛ ne stase sɛ o metua ne nipa ne wa mekunu ntina mka sɛ yɛ musuo ɛyɛ wo mu adwina wo hyehyɛ yɛ sɛ wo mu bɛ bɔ asanteman saa na bi ho no NDC nya hwe ma asanteman no ɛwɔ ayi saa market no ho wo mu de market ne ebe sie sika sie ebe yemre kura yentimi nya hwe medase pa na tia wa ase na obepeya mu akọ no abrante yese fe no osei o NDC ni onam ka che mo se muntua 200 million 100 million na NDC ba pa wanya sa Central Market Phase 2 no unya bi pati ho asem mati ho asem me de o ma manim mati ho asem na no kofidufo no a eye managing director no woti wo mu ayi public address system no so wo kejetia ho na wo bo yen traders na mane se wono wanya ne nteye ehun se obi ni na mudwomo ha wono wo de nam stores no gigi traders ni sika se